Since Donald Trump la geyona ni don chutu lo le thalo Spanish ke gena Latin America wa chu Russia ga je ni sab ge ne sumju so ni le par yo ba mi mang gi sam ju chodom na se we ne ju thi ne dun ke ba mang bo hang sam bur chung yu ne dun ke ba chu since Trump gi chimi kyab jo wala zimbe si ju da Lagwardo Arida Mexico Tanzamsu Mabu Khaje Tangbe Chedangi Latin America Namki Biden la gyagyo chegi ba ngomba chegi Trump la Russia Mount Joe Yumsen Chini Latin America wa nane yishu chulu la teshen chimbu yugensu Trump da jidun sobe centun chance kelen mi jeba ta gengo go bar mutu mi jeba dan jewa thamsab yobare Texas na nedu sheke Latin America wa Maria Posada jodun being pro-life. Trump ki kengu gobar mutu mi shebani nye Trump la Russia pembe gyumsen zowo shik yen shi juyu. Tadung kushab Trump ki jate jobata disul hudu tambar ningshen tatu sumken ki Latin wa tsu mutun shebata manzu sobe lapo parju ta treden tatyo naka zomru tongyu kelen teng mangbu chebar yije lepki mindu shi juken chungdu. Lo va a hacer de regreso. Since Trump ki Cuba Marshall tha Venezuela che la siju zimbale Cuba miri so Latin America wa mambu Russia pande Texas ta Florida so ne Trump la gega tobyu wenga Latin wa mambu de se Arizona ta Georgia so ni don chuju lo Trump la gega tobe ngade khaji ki Biden la Russia pande gega tobyu Yeshibe shedun la arina nindar membo mangdu joshinbe Latin America wa namni mangzu chobar gyabgyo chigen yinsha che mirongwa ta Latin America jizo de dazu naman jendu gyurshin yoba sebu cha yoraji judu